Liyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. Waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. Waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en hoynatama aybinen pooma waɓen. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. على إذن فؤتوا إن دفتر من ويتين العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي على دفتر توحيد دون إن جنبه دائما دين صفو على توبة دون إن جنبه دين هو توبة توحيد دين إن هرتني كدوان دم توحيد هم بكدي أهل السنة والجماعة. على إنه ودي لاندتي بستاي ودي كتوبة دين جوكته كاكو القرآن أونغ السنة جوكته. hara hiɗen anditina ɓen landiɓe ɗon sen inni ɗe toɓɓe ɗe abi jafar tahawi windi ka deftere mum ɗo hinafi ko toɓɓe ni tum de ɗe toɓɓe ko ittade fil kitabi wa sunna ɗe kaka nder hadisaji e ka nder alqur'ana suuta waɗa toɓɓe haray nayo jama on faamu wondema sen inni a toɓɓe ɗen ɗo bimana haray ko abi jafar tahawi jooɗi mijiti windi a toɓɓe o hinan no fanda ko fanda ɗo abi jafar tahawi o jangu alqur'ana on e sunna on e defte tawhidi ɗen ha o sendidiri feddeji ɗin fou on tuma noon o windi ɗe toɓɓe ɗo kono kala toɓɓere nde janguɗen ɗo nde mari dalil fil kitabi wa sunna inde mari dalil ka deftere o ka sunna nulaɗo o sallllahu alayhi wa sallam jagam nandi sen ini ɗo toɓɓe ko ya faamu ɗe toɓɓe ɗo hinafi ko goɗɗo sinciɗe de hara ɗe ɗo ko ka nder alqur'ana e ka sunna nulaɗo woni ko ɗe siiwa woni ko ɗe siiwa ɗe seɗa ha nde deftere ɗo heeɗi hande kadi enen en janggay toɓɓere wotere pet jangete ga darsu men ɗo hande toɓɓere honde kabi jafar atahawi maki ɗon rahimahullah wa qaddara lahum aqdaran ko ɗum ɗo tun jangete gande fi honno saabu en inni nde deftere ɗo ko konnguli ñoƴƴidiraɗi fiya famude ha huɓidoɗa nde no hani lancutugol seɗugol siiwa yaltina fadore ceerno jon ka deftere ɗo Allah inna wandema ceerno jon ini wa qaddara lahum alla eɓɓaniɓe kadi aqdaran eɓɓore kono ngol bindol ngol fandi ngol bindol no yaltini feddeji buyi haray ko masala ko wiyete inna wandema masalatul qadar eɓɓore hiɗen andi enen ahlu sunna wal jamaa hiɗen hooli piiji ɗin fof ɗi windanoma adoya heɓede piiji ɗin fof windanoma ka lawhil mahfuz windanoma siko a julɗo windanoma siko a kefeero windanoma siko a baaso windanoma siko a inna wondema ko a heɓowo jawdi windanoma siko a gando windanoma si tawi woni a mayay aga wonɗa pendu windanoma so a mayay si tawi woni hara helli fama windanoma so a heɓay duuɓi ɗum fof no winda tafsilan jumlatan wa tafsilan fof no winda ka lawil mahfuz jono hiɗe mari feddeji goo ɗi hoolaki ɗum feddeji goo kañum ko ɗum inni Allah ko kanko muyata piiji moƴƴuɗi ɗin piiji bonɗi ɗin ɗum noon ko bani adama tagata ɗi ko biyanni adama inna waddama tagata ɗi haray ko yaltingol ɗin feddeji ɗon tabintinan enen kaalu sunna wal jamaa o tabintini ɗo haray piiji ɗin fof eɓɓano kono enen en janggay ɗo joni siɗa jangude hadisaji ɗin kañum e ayeje ɗen ayeje buywoolay fi allah eɓɓi piiji ɗin kono wonde ayeje ɗen e hadisaji ɗin wonde eɓɓugol ngol ko yewtata ko fi kalawil mahfuz wonde ko eɓɓugol piiji waɗayɗi ɗin e nder hitaan nden wonde ko piiji waɗayɗi ɗin e nder ñallal ngal bimana sa faami oɗo darsu hande a waway andude e jakka yo si allah eɓɓi hunde sika ka lawhil mahfuz ɗum ɗon changeta ko fewi waylotako kala ko winda ka lawhil mahfuz ɗum ɗon ko waɗiray ɗum noon kono enen en jangino ka hadith arba'ina nawawiya wondema goɗɗo wona e balɗe capannayyi o wona heɗɗere balɗe capannayyi ina wondema on tigui yarano ha malaikajo immine o waɗa ruhu o malaikajo winda on ɗum arsike makko on e ladial makko ngal e ɗuma jaka mi andi on malaikajo arowo winda ɗon konko o windata ɗon no wawi waylade si wona ladial ngal jaka mi andiɓe ko ɗum enen en janggay joni haray piiji winda ɗin saabu fiita en faamu awa joni si tawi woni piiji ɗin fof windama ko fiyonde mi toranto Allah si tawi woni piiji ɗin fof ɗi windama si tawi woni piiji ɗin fof ɗi windama ko fiyon ɗum ene wondema mi juulanta mi jangga ko ɗaɓɓitugol on jaabawol ɗon hande woni darsu saabu Allah subhanahu wa taala piiji goo hino woodi rabata
السبب بالأسباب wonde himo yowindiri piiji fi piiji go bimana kala faalaɗo jiidade ko be o hiida e sonnajo bimana hay sino windano kala wil mahfuz haray kaari heɓay ɓiɓɓe kono ko be jomba ko be hiida e sonnajo si heɓa on ɗon ɓiɗo jaknandi piiji go ko noon hiɗi winda kono ko be rewa e sababuji ɗi haray ko ɗum ɗon ngol bindol ɗon hande jangeten wa qaddara lahu aqdaran allah eɓɓaniɓe kadi eɓɓore holto no ngol bindol ɗo ngol wi fiyam faamu nder toɓɓere ɗo kañum kadi laafi koyenen tu hotti wowlide allah daali wa khalaqa kulla shay'in allah tagi peeji ɗi fof fa qaddarahu e eɓɓi ɗi taqdiran hattirde e eɓɓore jami andi peeji ɗi fof on ɗum no eɓɓa binassil qur'an jonno kaw inni ɗo wa kullu shay'in haray ko masa enne waddama darsu men on hande ko enne waddama ko al qadar allah inni wa kullu shay'in o inni piiji ɗin fof oɗo noon kullu tufidu l umum oɗo ko moftuɗo fof piiji ɗin fof allah subahana wa taala eɓɓiɗi hattirde e eɓɓore si tawi woni inne si tawi woni ko kulle ɗen si tawi woni hay ngenage e nge lewru e ɗe koode fof fof no eɓɓana honde tuma lannata hay fus ala e wonde ka nder allah ɗo ma ka tagore tawata hara allah subahana wa taala eɓɓanade wa qala taala allah kadi a daali inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar allah kadi daali wa kana amru llahi qadran maqduran haray fiyake allah on o laatike on ɗum ko o eɓɓaɗo wa qala taala sabbih isma rabbika al ala alladi khalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada on kadi eɓɓuɗo jahanani piiji ɗi fof no eɓɓa ittama kañum kadi ka sahihi muslim an abdillahi ibnu amr radiallahu anhuma an innabi sall llahu alayhi wa sallam annahu qal nulaɗo maki qaddara allahu almaqadira alkhalq allah eɓɓi eɓɓore tagore nden qabla an yahluqa alsamawati wal ard adoyo tagude leydi e kammu siki adoyo leydi e kammu tage yo tage hari siko min muhammadou hari allah eɓɓi e saay e nde hitande ɗo e o minute ɗo e o seconde ɗo e o tierce ɗo kaari heɓete adoyo kammuli ɗin e leyɗele ɗen tage hari e fi bani adama fof eɓɓama fi kammuli ɗin fof eɓɓama fi leɗɗen fof eɓɓama ɗum ɗon fof hari eɓɓama ɗum ɗo fof ko ɗum ayaje ɗe woni e sappade naya innude ko ɓay allahu subhanahu wa taala tagi ɗum ɗa on tuma noon o tagoy oɗa wandi jaka e yo tagugol goɗɗo no moƴƴi ma tagugol goɗɗo no ɗumani ma ko o tagiri en ko fi inde wondema mo hattojini men o allah adoyo tagude kammu e leydi hari o eɓɓi fi eɓɓore nde mbi 50 alfa sana duuɓi guluji 50 seki duuɓi guluji 50 adoyo tagude kammu ngun e leydi ndin hari o eɓɓi fi wiyete tagore nde ko ɗum allah daali qad inne wondema nulaɗo maki afwan qaddara allahu almaqadir alkhalq allahu subahana wa taala eɓɓi koddoruyeji tagore nden bimana eɓɓi maqadir alkhalq bimana eɓɓorde tagore nden on qabla an yahluqa alsamawati wal ard aɗa yo tagude kammuli ɗin e leyɗe ɗen ɗi 50 alfa sana duuɓi buluji 50 wa kana arshuhu ala alma arshu makko on tawino ka ndiyam ko ni ahlu sunna wal jamaa seke si tawi woni goɗɗo ari enni ɗo min mi hoolaki ko si goɗɗo tagama sigi tawi woni noon allah eɓɓa konde tuma o mayata kono man andu anga wonali ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa ko ya hoolo allah subhanahu wa taala eɓɓino fi tagore nden fof ado tagugol kammu e leydi duuɓi guluji 50 feƴƴi si tawi woni hakkunde muɗum e jonnon al imanu bil qadar hoolagol innen wondema eɓɓore nden wonno faala ɗen janngude fi muɗum enen en jangino hadis ka arbaina nawawiya ka seydina jibril ari landi ɗon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma huwa al islam ma huwa al iman iman on kon woni iman an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi e on ɗum kadi wa bil yawmi l akhiri e on ɗum kadi wa bil qadar khayrihi wa sharrihi enen hiɗen hooli ɗum ɗon goɗɗo haray eɓɓore nde si masibo heɓima ɗo sariya o noyni ya muñño kono noon ko allah subahana wa taala muuyi
Allah subhanahu wa ta'ala mu kono non kadi e hore ko muyi kon dum ittali wonde masi sariya no yowa hore ma yo sariya gollitire bi mana adde misal go fino famo pide misal si goddo tewi ke wari goddo hari yo windi ka lawhil mahfuz gila law kari waru ye kari kono non dum firta wonde ma hara fi anga wari goddo bayno winda joni hara sariya rewne taki ma sariya on ko inni si be warana be munyaki ko ya ware dum don kadi winda no maka lawhil mahfuz ma lazim fa jonno ko woni hola gol ko doriye ko ya fi orka bernde ma wonde ma peji in fop do seni peji din fo wana fi bani adama dum kala ko woni kaledi do kala ko woni ka kamude hare Allah subhanahu wa ta'ala no humpiti ko honno di woniri mo humpiti kadi ko honno di wontiroita di wonali din kadi si di wonuno ko honno di wontiroita se ke do naya innu tu Allah no andi tagore nden mo andi honno tagore nden kadi wontiroita himo andi tagore nden himo humpiti fi tagore nden mo humpiti tagore nden honto fokkitiri mo humpiti kanyum kadi be tagaka be si tagano ko hondo woni roita fop mo humpiti fop hay fus suuda lakiba jonnon Allah subhanahu wa ta'ala kon ngadali inna wandama kull shay'in khalaqnahu biqadarin mi jangino den don ayde jonnon ore den ko noneji jelu jogi cernobe benno ebbi wondema noneji jogi kono ado dum non ko hondum famata ka ore bi mana ko inete ko inne on al qadar ko dum halda famude derto naya intu alla e hatta do aranun dum tobbere aranere nden ko al ilm e da mari ko yete al ilm gandal bi mana hola gol al qadar sibeni ma ya holo ore den ko ya holo gandal alla ngal ore den bi mana alla no humpiti pici din fu ko kanko e fop na ya sikkito hay gokkutum wonde man wodi ko woni e feƴƴude ka laalagal do hara Allah subhanahu wa ta'ala humpitaki awata dum sa wadi dum to anduna al sunna wal jamaa ma ray imanu ma'u mana jakamandi al qadar toɓɓere aranere nden ko ya hino nder to hon ko ya hol al ilm bi mana Allah subhanahu wa ta'ala ko mardo gandal humpitido toɓɓere ɗiɗaɓere nden al mashi'a muye makko nden al mashi'a bi mana kadi ko ya holo e hore pi e hore koddoriyeji din kadi fop ko e muye Allah subhanahu wa ta'ala de woni e wadirde so kay fuy ala e wadude tawana Allah subhanahu wa ta'ala inne muyi kander tagore hay fus ala ko woni e wadude tawana Allah subhanahu wa ta'ala muyi ko non kadi handa hola bi mana himo humpiti ko kanko kadi on ko kanko kanyum kadi muyata hola kadi alkitab fop no windi kala ko woni e wadude gano windi kala wil mahfuz se ke sellata do yo min non ton no windi ko mi baso kono simi wakkile ke gami heba yo ko woni kala wil mahfuz kon dum do montetake few kala ko windi don montetake jakami andi ko wiete holagol koddoriye ko holagol Allah no humpiti peji din fu peji din kadi fop ko e muuyi Allah subhanahu wa ta'ala don e wadude peji din kadi fo no windi kala wil mahfuz mais nasen fa toɓɓere nayaɓere nden ka maratib al khalq ko ya holo kañum kadi wondema ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi peji ɗin fop ko kanko tagi kala ko woni ka nder tagore ka woni no moƴƴi woni no boni ko kanko tagi haray noon hiɗen anditina en jangguino darsuji min feƴƴoɗi ɗi tagugol Allah subhanahu wa ta'ala innali ya waɗu seke goɗɗo si yeyi ɗo joni yari beere no windi no kala fil mahfuz o yaray beere kono ene est ce que Allah no welti ko o waɗi geddi kon o enen en jangguino wondema hirde mari ko Allah mo irada kawniya e irada shar'iyya ida mari irada kawniya ɗum noon ko muuye Allah ɗen muuye ko windi ko kala fil mahfuz fof ko irada kawniya amma irada shar'iyya muuye Allah ɗen tawata hara himo hiɗi ko ɗen noon innete irada shar'iyya jakka mi andi kala ka koddoriye wowla fi muɗum ka sariya meɗen ka madhhab al sunna wal jamaa ko ɗiɗo nayi mi hani famude ka nder koddoriye si binni ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddirta peji ɗin haray ko hani famude Allah imo humpiti peji ɗin fof imo ko kanko kadi e wona e muuyo peji ɗin fof kañum kadi no winda ka lawhil mahfuz ko kanko kadi tagi peji ɗin fof
eddintinaaka fus seke hay fus ala ka leydi ɗo ko tawata hara goɗɗo no fewjude hara ina Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah dali yudabbiru al amra kanko ni e fewjude fiya kuɗɗum joni noon ene eɓɓoreji ɗin bimana eɓɓoreji ɗin enen en inni wondema hiɗa mari eɓɓoreji nayyi fottaɗe li tata dalilji no woodi fi kitabi wa sunna eɓɓore aranere nden ko ɗum ko eɓɓore moftude nden ko inete kon attaqdiru al am kono inete attaqdiru al am ko windi kon kala fil mahfuz seki kon ɗum windi kala fil mahfuz inne si tawi woni kaari ko muhammadu wiyete giilal law harno windi muhammadu heɓete e leydi kaariri e ñalande kaarira e leere kaarira e minute kaarira e seconde kaarijo e tierce kaarijo arsike makko on kadi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ñande inne wondema ɗum ɗo e ɗum ɗo heɓaymo ɗum ɗo fof no winda détail kala fil mahfuz fof no winda détail kala ko winda toon kañum kadi changeta few ɗum ɗon changeta kala ko winda kala fil mahfuz enen en janggay noon joni muuye goo no woodi ɗen ɗon changey joni noon sa famali ɗe ɗo inne wondema ayeje wowlayɗe fi ko wayloto kon e ko waylota ko kon piide misal maddana on misal fi yo faamu ko moni e wolde en nanay hadisaji go ara inna sa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo gurdam ma ɓeyto sa waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo arsike ma ɓeydoto joni noon ka lawhil mahfuse enen inni to gon ɗum ɗo waylotako ko windi ton ko jaka mi andi hino woodi ko wayloto no woodi ko waylotako joni noon koyen sennidir si ayeje ɗen e hadisaji ɗin no yewtude en fi ko windanana kon ko be anda ko noone e hombo wona e haalede fimo ko wayloto ɗon kamo komo waylata kon mi mana se ɓe piide misal mi addana misal hadisaji goo no inna wondema sa jokki en ɗan arsike ma on yaajay duuɓi ma ɗin pooɗo kono ɗum ɗon koko malaikaɓe ɓe windata ko seke hiɗen mari piiji windiɗi ɗin ɗon ko Allah tun andi koko woni kon kalawhil mahfuz seke ko woni kon kalawhil mahfuz hay goye malaika anda fimo hay malaika hollaka ko woni kalawhil mahfuz ɗum ɗon ko Allah tun andi ɗum ɗon koko ɗum no waylata ko few hiɗen mari noon hadisaji goo areɗe inna ñande on tigui ruhu on waɗete e on tigui Allah imminayi malaikajo ma malaikaɓe ɓen ara winda arsike makko on winda siko malkisaɗo winda siko malaɗo winda arsike makko e ɗuma ɓen ɗon si windi ina wawi wadde moƴƴere ɗum ɗon monte goɗɗum go winde kono noon konko montete goɗɗum winde ɗon andum ko ɗum ɗon yaadi kadi e ko woni kon kalawil ma foof nana so faami fikram sike malaika ko windata kon ɗum ɗon hino wawi waylade kono noon si waylike kadi andu ko ɗum ɗon yaadi ko woni kon on ɗum ka lawhil mahfuz sike ko lawhil mahfuz on woni référence no woni référence ɗum no waylata ko few joni noon haray en inni wondema arano on hiɗa mari ko winete attaqdiru l am kono hinete attaqdiru l am eɓɓore moftude nden sike ko windi kon ka lawhil mahfuz oɗo waylata ko few sino windi toon ko malkisaɗo haray ko malkisaɗo malaɗo ko malaɗo ɗum ɗon ko ɗum adoya tagede haari peeji ɗin fof ko wiyete programme walillahi lmathalu l ala nandindi nen ɗum hino wayi wasi tawi woni ɗawdutude ɗo société nan sa waɗi société ma on si moƴƴina kono société on haaniri yarude a moƴƴina d' abord plan hilla moƴƴinde ɗo a société jogiiɗo telle personne directeur ɓe ɓen koɓe ɗiɗo ɓeɗo koɓe ɗiɗo ko ɓeɗo woni adjoint ko ɓeɗo woni ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɓeɗo woni ɗum ɗo ɗum ɗo ko tuma gaynuɗa programme de ɗum ɗo wosi moƴƴina société o na a yiyata ɗo société no darne hara ko si gaynama on tuma noon directeur on miijitode ko mbo mi ɗattata gollo ko mi watta directeur non haɗa fof no eɓɓasi ɗum joni noon ɗum ɗo mi nandindin tum Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi mo eƴƴi piiji ɗin fof adoyen arde kannaga adoyo kammu e leydi tagi haɗa fof no eɓɓa kalawhil mahfuz jaka mi andi ko wiyete kon takdirul am ko no woni ko winda kalawhil mahfuz ɗum ɗon ko no mofti piiji ɗin fof ko mari wonki ko ala wonki piiji ɗin fof no winda toon joni noon ɗin ɗon ɗi changetako ɗin ɗon ɗi waylotako Allah daali alam ta'lama anna allaha ya'lamu ma fi samawati wal ard inna fi dhalika fi kitabin kono firi ɗo inna fi dhalika fi kitabin haray ko janta ɗo kon fuu humpitagol Allah andugol ko woni ka kammuli e ka leyɗe inna fi dhalika fi kitab ɗum ɗo no ka nder lawhil mahfuz
sike kitabin do kon faala do hada deftere no ka lawhil mahfuz inna dhalika ala Allah yasir bimana programme gol piiji din fo sita gadi dum don no newi Allah subhanahu wa ta'ala ko ene ma piide nana zon fam jaka men disi fade do ayeje si inna ma wonde ma ara piiji din fo no ka lawhil mahfuz don ko jumlatan wa tafsila on ko no woni piiji din fo no detaya do Allah dalika di wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa kullu shay'in ahsaynahu min muftidu fi imamin mubin kun fana do imamin mubin kala wil mahfuz piiji din fop no laɓɓina pos no mofta ton fof ɓangina ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alaihi wa sallam maaki haray fi tagore nden eɓɓanoma ado tagugol leydi e kammu duuɓi guluuji 50 sike ɗo sike eɓɓugol eɓɓore nden eɓɓa woni duuɓi guluuji 50 si kammu e nder leydi taga on tuma noon si enen sarde nga hiɗen anndi noon ko enen sakkati arde ga sike jinna no atta ɗinne wondema jinna no atta en tageede kañum e malayka nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi maaki haray ko Allah atti tagude ko ɗum Allah ko ɗum atti tagude ko karamol ngol ko ɗum woni nun wal qalami wa ma yasturun siki Allah ko atti tagude ko karamol ngol Allah daalani karamol ngol windu karamol ngol inni ko ɗum mi windata Allah inni windu kala ko waɗata ila yawmil qiyama ngol windi jaka kala ko waɗata ko ɗum hadis o inni noon rufiatil aqlam wa jaffati suhuf haray karami ɗi ɓantama sike hay fus ala e windede kesum fop ɗumana noon haray noon o noone e wiwigol ɗo taqdirul am himo wi'e kañum kadi honno mo wi'e a taqdirul azali deftegol no wi'a oɗo taqdir bimana eɓɓore ɗo inne taqdiru al azali bimana haray ko eɓɓore bimana attinde nden bimana haray ko nde ɗo eɓɓa si fi kammu e leydi e ko nande muɗum jaka mi andi haray hila mari ayeje goo nde ɗe wowlananmi fi ko winda kon ko faandi ko ɗum ko lawhil mahfuz o en haldi en fotti kala ko windaga lawhil mahfuz ka madhab ahlu sunna wal jamaa ɗum noon hina ko wayloto yahen noon e eɓɓore go hiɗe mari eɓɓore go inetede attaqdiru al umri attaqdiru al umri ɗo ko ɗiɗa ɓonni attaqdir al umri eɓɓore gurdayankejo gurdam oɗo ko gurdam nan bimana ko oɗo janngunoɗen ko hadis arbaina nawawiya ato ya heɓede gurdam maɗa an fof eɓɓete ko honno wurirta ɗo noon oɗo kañum ko malaika ɓe windata joni noon malaika ɓen kadi ko windata ɗon kon andu no yaadi ko woni kon ka lawhil mahfuz jaka mi andi oɗo malaika no wawi mo humpitade bimana ñande ruhu waɗete ka nder e nder on tigi ka teege yumma makko Allah imminay malaikajo on ara winda arsike makko on winda lajal makko ngal winda siko malki saɗo ka siko malaɗo ɗon Allah yetoto honɗum malaikajo on ma malaika ɓe nun ɗinɗon mbiiji ɓen non noon si ari ko fi gurdam maɗa pet ɓe programmata konko ɓe windata ɗon noon no wayloro sabu du'awuji ɗi no wayloro sabu innen waɗugol golleji moƴƴi no wayloro sabu jokkugol enɗan jakka mi andi si ɓe innila wondema gurdam goɗɗo no ɓeydo ma arsike goɗɗo no ɓeydo wona ko windi kon kalawel mahfuz de koko malaika ɓen windata kon Allah inna kaari waɗi ko moƴƴi montu ko winduɗa kon an malaikajo on lontinira ɗum ɗo kono noon andu ko Allah inni ko yo montu o lontinira ko ɗum windino ka lawil mahfuz manage fam ko woni kon kalawil mahfuz kañum montatake few no inete a taqdirul asali jaka mi andi eɓɓugol eɓɓalngol jiyaɗo on gurdam makko ɗan e mayde makko nden e arsike makko on e lajal makko ngal e malkisede makko ma malede makko haray ɗum ɗon ko malaika jo halfinte ñande ruhu on waɗete makko ko ɗum ɗon hadith ibnu mas'ud on janti summa yursalu ilayhi al malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id ɗum ɗon no waylo jaka mi andi simi ɗo komi faala yen faamu na yen faamu de malaika no windirde ɗa Allah no windirde ɗa haray joni ko façon ji sertuɗi la ko woni ka lawhil mahfuz non ko Allah tun andi
Allah non nyande ruhu woni ko juldo woni ko kefere woni ko duma nyande on tigi ruhu wadete on tigi wokade malaika be ngaray winda feji kon non ko en andu kon ko be windata don no wawi changer kala non ko be changer do be watti goddum andu kadi no yaade ko woni ko lawul mahfuz do enen ngandi façon dida bor inna wonde man noni dida bo ebbugol gol en inni nanen ko ebbugol kalawul mahfuz non no mofti fu e ebbugol fi ngurdam on tigi dan ka personnellement personnel non woni didi e ebbugol kanyum kadi on at-taqdirul hawli ebbugol ko wadata kon e der hitande den dum non kanyum kadi ko noynete on at-taqdirul hawli ko do won tata bon at-taqdir al-hawli ebbore hitande yankejo sike dum non kanyum kadi malaika ben kanyum kadi imminte ebba ko wadata e der hitande den kon fop kono kala kadi ko malaika be ebbi ko wadata ko e der hitande den fop andu dum kadi no yaade ko windi ko ngalawil mahfuz sike daiman ida andi tela ko lawhil mahfuz woni asli don on si no ko won top kadi ko Allah tum humpiti ko dum wadi ko don windete honnon e der hitande den ko dum hebata ko teddungal hongal hebata ko hoyde honde hebata a nawne a sellay asike ma yaajay bittede waday piiji ma e der hitande ko wadata ko fop ko inna wondema ko don kanyum kadi e der hitande den jono konde tuma den hitande ko laylatul qadri dum do watte bi mana laylatul qadri malaika be are ebba ko wadata ko e der hitande fu jakam yandi ayeje are de yeto lande fi ebbugol gol ko be mi anda ko none ebbugol hombo fanda Allah dali inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin min jippini alquran e jamma barkudo inna kunna munzili fiha yufraqu kullu amrin hakim ko denyande ebbete piiji dim fop jakam yandi malaika be jippotobe laylatul qadri be ben ko hondum be ebbata ma Allah ko num ebbata e laylatul qadri nafi gurdam madam ko be ebbata ko piiji waday didi e der hitande den bet hitande wotere laylatul qadri kadi arto ebbe kadi ko num wala tan der hitande wotere den me ana sen fan jakamandi laylatul qadri nafi ebbugol don ko fi gurdam madam fu ma ko fi moftugol piiji din fu no moftugol piiji din fu dum non ko kalawhil mahfuz non ko Allah tun andi woni go dida won dum fi gurdam madam dum non ko nyande ruhu on wadete on tigi fi gurdam madam fu tata dum ko wadata hitande par hitande dum don ko nyande laylatul qadri ebbete dum fami ke ko ko do woni tata bon jonnon naya bon at-taqdirul yawmi numa naya bon at-taqdiru al-yawmi wa inna wallama ebbugol piiji wadaydi e der nyallangal jakam yandi hila mari ebbugol fi akuji din fop non ko lawhil mahfuz e ebbugol fi ngurdam madam fu dum non ko nyande ruhu on wadete on tigi ka tege yu makko e ebbugol fi hitande dum non ko e laylatul qadr e ebbugol fi nyallangal pet dum non na hitande nyallangal pet jonno dum non kanyum kadi ko no fe'irta dum non kanyum kadi Allah subhanahu wa ta'ala ebbay e der nyalande den kadi ko hon dum wadata ko dum Allah dali kullu yawmin huwa fi sha'nin kullu yawm huwa fi sha'n nyando nyande mo e fiyake kon woni nyando mo fiyake sike nyando Allah subhanahu wa ta'ala ebbay ko wadata ko jonno kon ko woni ebbude no dido façon tati kala no yaade on dum e ko woni kon kala lawhi al mahfuz jakam andi simite sta woni mi sennindirali di be oreji do mi wata jangude alquran o ma do sunna o mi fama si tay alquran no yetade la fi wondema inna wondema ebbore ko wadata ko jakam andi ebbore go hino ton ko fi adna law fu kala tagorde fu ebbore go hino wodi ko watta ko der hitande ebbore go hino wodi ko wadata fi antum gurdam madan ebbore go no wodi ko wadata e der nyallanga nana sen fam jonnon cernobe go no beydi kadi ebbore wotere woni ebboreji jogi dido nay di fo hidi fotta kama zabal sunna wal jamaa joabo cerno be no podondiri ko dum hadi mi toddo kono hatta sifo dem beyni ebbore go ko aadi ndi Allah detti den din
fewndo wonno den ka keeci baba adam Allah kon no ngada dal wonde ma on seedike ko min tun rewete be nonum qalu bala haray men seedike ko antum rewete ettudu den Allah subhanahu wa ta'ala aadi sike ko denjande kadi Allah subhanahu wa ta'ala eddi ko hombe nyiibata e ndin aadi don e ko hombe bonnata ndin don aadi me anazem fam alastu bi rabbikum qalu bala alastu bi rabbikum hinami woni inna wanda ma jey on qalu bala be wi o way ko no woni ko kanjeyme don no ko fewdo wondo den ka keeci anna be inna wanda mawnu baba adama jata nandi hide dettidi Allah subhanahu wa ta'ala aadi jonnon Allah eddino ko hobbe jibata e din don aadi Allah kadi eddino ko be woni jibata e on don aadi mo be to di don e Allah subhanahu wa ta'ala ko do woni joabon kono ko di don nay e jantide no sabu di do khilafa la e inna wanda ma e mazhabla jonnon inna wanda ma e hewti fayde kalande toro jaka mi andi kala mo holaki fi kodoriye on non o jeeyaka al sunna wal jamaa kala mo holaki wanda ma kodoriye imana Allah windino peji din fo hodirino peji din fo bani adama o wata sakade kodoriye Allah suno sa holaki din non peji wona al sunna wal jamaa ina al sunna wal jamaa no wayi non goddo kadi dallinoro di kodoriyeji do o ina wa ko fionno mi yanga do hande kadi ko fionno mi julanta ko fionno mi jangata ko fionno mi tada zakat ko fionno mi duman ko inneten haray jogitagol kadi sababuji din dun non kadi no jeya e holagol on ko doriye jonnon Allah subhanahu wa ta'ala hemo jantani en e ayaje buyi holli en haysi no windi galawhil mahfuz kadi ko ya golla jonno hande jamanu mo wuru den on buy dallinore honno baytu woni fo windama kalawhil mahfuz siko mi nato yo aljanna ma siko mi nato ala hande kanam yangota kono enen do fo winda no masen hebay jawdi ma en hebata jawdi goddo no walade ga suudu inna baytu woni winda no ma mi yata mi da oya tuma hiida din halaji di wowlama wo andu ko yowndiri fi diina siko ko yowndiri fi aduna hay goto innata bayno winda kalawhil mahfuz joni mi yata da oya en fosi weti mimbi en yaay dabbere hay sino winda simi wonay baso ma simi wonay aldudo ma simi wonay duma ko non kadi woni de kadina kadi ko non sariyan yamire hay sino winda to hondum de ko ya dettu sababuji din ko dum Allah subhanahu wa ta'ala jantani en ayje hewde wonde ma sababuji din kadi no jeya e holagol ko duriye Allah dali fa idha qudiyatis salati fi julde juma si juma gayna masalminede fantashiru fil ard sakite yawm kalidi wala honu wabtagu min fadlillah yaw ural Allah dal bimana yaw bon arsike mo jaga mi andi sallan kala mi juludo juma minna windana no maka juma kala hil mahfuz simi hirto to kikide ka simi hirto ta ko kikide ka jango simi duma la ko gayni tum hare hande ga don hare daga ni kew yawgol sakito ya hada jaga mi andi hare honno ko mi fala yewtede dullo nayen dettir ko doruye jamangi na baytum fu dumani ke hoddiranoma ena joni jodoto croisa bara hande kadi gollata la no jeya e holagol kodduriye jokkugol kadi sababuji di dumanno Allah kadi dali huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah inni wadama mi wadani on leydi ni non wadani on leydi ni moƴƴaydi bimana si awama moƴƴay ko nande muɗum daɗɗandi tata haray fuɗinayi puɗi si tawi honɗum yahe ka tatte mayri yahe ka leydi ɗaɓɓo guure jaka mi andi immagol ha gasa anniyo ɗaɓɓoygol ko dagi ɗum noon kadi no jeeya e hoolagol ko doriye Allah kadi dalani annabi Musa ɗo ko annabajo nde himɓe ɓen nde fir'auna e konu makko jokkuno annabi Musa ha ɓe hewtiga maayo honno himɓe annabi Musa ɓen innuno annabi Musa inna la mudrakun haray pellet en hewtitama annabi Musa kono inni ɓe kalla inna ma'iya rabbi sayahdin haray Allah subhanahu wa ta'ala pellet fewnaye jonnon Allah kon ɗum inni annabi Musa ko gonga windanoma gila ka lawhil mahfuz wondema annabi Musa daɗoy fir'auna
ɗum ɗo windanoma kala lawhil mahfuz kono ene Allah ko ɗum inni annabi Musa kono hoore ko windi kon a waɗay sababu on hoore ko windi kon a waɗay sababu on Allah inni annabi Musa on ɗum Allah inni annabi Musa idrib bi asaka alhajar afwan idrib bi asaka albahar pir tuggordu ma ɗum maayo ngon ha hande enen hi goɗɗo no ɗetta leggal tappira maayo laawi uddito ka nder maayo o kono ko be annabi Musa waɗa sabu on jaka mi andi hay sino windi ka lawhil mahfuz komi alɗuɗo be mi ɗetta sababu ɗaɓɓere fiyomi alɗu sino windi mi wonay gando ko be kadi mi yango e ɗaɓɓere gandal fiyomi heɓu gandal wa hakaza nayi winude ɓayno windi toon mi yangota ko ɓayno windi toon mi yangota Allah inni annabi Musa wallin tuggordu ma ndun ka maayo fanfalaka fa kana kullu firqin ka tawdil azim hande kadi maayo ngon seeki waɗi laawi o dadi Allah no wawno tun ennude on ɗum ɓay windi ke kalahil mahfuz naatu ka nder maayo anga mayata kono Allah inni mo yo waɗu sabu Allah inni yo waɗu sabu jaka mi andi haray hooloragol Allah waaloɗano ɗum no honno jeyaka e hoolagol Allah siɗa hooli Allah no hanira hoolorede noon ko ya hoolormo yaha ɗaɓɓa innen nene Mariama tigiri hari ko sowiɓe nene Mariama hari ko sowiɓe annabi Isa Allah no wawnoɓe arsikude tawi woni ngata on heɓiɓe ɓe falama jibinde tawi kadi ɓe wonde e heege Allah ko ɗum inni nene Mariama wa hussi ilayki bi jiz'in nakhla yeƴu bindere innen wondema jullere tamaronde joni noon haysi ko worɓe nogayo capantato inna ɗo yo yeƴu bindere tamaro hi wawata par ce que fiyonu par ce que tamaro hino jeeya e leggal feŋotongal ka leydi moƴƴa kono Allah inni on nene Mariama yeƴu jullere tamaro nden jaka mi andi fiyonu Allah no faala neminde nene Mariama hino faala okkorde nene Mariama ko ɓe nafo kono ɓe waɗa mouvement fiyo ɓe waɗu sababu ngo hande noon jama ka julɓe ɓe fewndi ɗo faydi ko du'awuji tun yo Allah subhanahu wa ta'ala fooli en yo Allah subhanahu wa ta'ala ɗuman yo Allah subhanahu wa ta'ala fam en ala e janngude technologie ji en ala e waɗude ɗum ɗo yo ala wadde ɗum ɗo yo ala wadde ɗum ɗo yo ala wadde ɗum ɗo hewrele Allah konni e nani heɓilaneɓe yergo wawɗon kon jaka mi andi ko be hay si tawi woni Allah inni wal aqibatu lil muttaqin ko hulayɓe Allah ɓen folata kono kadi ko be ɓen hulayɓe Allah ɓe ɗetta laawi sababuji fi fowlugol ngol siɓe foola joni noon Allah inni wondema yo nene Mariama yeƴƴu jullere tamaron nden ɓe yeƴƴine fiyo sabu kum heɓo ɓe yeƴƴi tun hon num tamaroy kin innen wondema dimɗe makki o futti dukke hiɗen andi noon tamaro ko nu wowi innen tamaro sa ɗuma yeƴƴi tawi ɓe tamaroje ɗe yala ko wotere yanirta kono ɓeɗo kañum won ɗum ɓe yanir dukke e orele sonnajo hewtuɗo ka jibina loɓuɗo reedujo yeƴa jullere tamaro ko hay worɓe jogiiɓe doole capantata wata yeƴude jullere tamaro kono ko sabu kuyo heɓo jaka mi andi haray hiɗe ɗaɓɓira no inayi en faamu kadi koddoruye haray peji ɗi fof ɗi windama joni mimi ala e yangade no andu kadi haray a hoolaki koddoruye sa hooli ke koddoruye a jokkay kadi winduɗo koddoruye on ko yamirma kon ko ɗum woni jokkugol innen wondema sababuji ɗi joni noon si masibo heeɓi goɗɗo hiɗen mari noneji tati konnguli ɗiɗiji ɗin hino dagi goto on dagaki e piide misal masibo heɓa masala mimi jokka e yargol beere tun e waɗugol pankareji landiɗo lawol windanoma kala mahfuz mo waɗa e pankareji ara la ñiiɓi e pankareji ɗin ɗum ɗon haray a dallinorike ko wiyete ko sella amma a dallinorike koddoriye on ko sella kono goɗɗo hari no wadde pankareji o tuuba o lande ɗum enen ko honɗum waɗannoɗa pankareji o ina wallahi ko Allah moyino kono Allah kadi mo yimi tuubiti wowlugol ɗum ɗon no dagi par ce que fewnu par ce que innugol ko Allah muuyi ɗon hari a acciti pankareji ɗin sinnuɗa Allah muuyi kono leere ka watta ɗon pankareji sellanama yayno ɗum ko Allah muuyi yomi waɗu pankareji ɗi kono noon sa accitiɗi a tuubi haray no sellane ennugol ɗum wallahi ko Allah muuyino yomi waɗu ɗin pankareji Allah haray Allah subhanahu wa ta'ala yurmamala donc ɗiɗi sa heeɓi kadi masibo haray ko ya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko ya jebbilano sabu windanoma ka lawhi al mahfuz haray toɓɓere nde mi sakkitoto wolde nden konde
koddoriye on Allah subhanahu wa ta'ala no hoddiri piiji ɗi fof kono noon ɗum tindina wondema pénalité haray ala hoore ma sabonni nayi famine sifano woɓɓe famirta ka meɗen piide misal goɗɗo ɗetta otowal ngal ala frein o ala permis o ala otowal ngal ala frein ala permis o wata doginde o yaa o waroya goɗɗo ɓeere ɓeyne salli ala mouhammad haray Allah mo wino o maayay hara ko ni ko koyneten gasi Allah mo wino o maaya kono noon coggu geloɗi temedere ɗi gonnu ay tayɗi c'est que ɗuma sanction on e pénalité on mi mana haray ko Allah farliken e hoore ma si ha gayni ɗon kañum kadi si tawi woni adda tewaki ɗo ko fi hara on tigi tewaki wonɗen e wolde si o tewi o wari hay si koko mum yasari on koyni koyo ware mi mana so warama ɗon kañum kadi haray andu ɗum ɗon kadi windanoma kalawil ma fof kaari tewoto wara kaari warte c'est que hinayen dallinor koddoriye on waɗe pankareji ha gasa hara sariya on no waɗi pénalité e waɗuɗo ɗin pankareji sakko ɗen pénalité on inde ko Allah moyi ɗum ɗon haray enen e wopi kadi sariya on haray ɗum ɗo fof ko addi e yewtu ɗum ɗo fof ko fi sortugol ka ceernojo on maaki ɗon wa qaddara lahum o eɓɓani himɓe ɓen o eɓɓani tagore nden aqdaran eɓɓore e inni noon eɓɓore nden ko noneji nayyi ceernoɓe goyni ko noneji joyi none arano on ko wonɗo on ka lawhil mahfuz none ɗiɗaɓo on ko fi gurdan on tigi ɗan none tataɓo ɗen koko waɗata e nder hitande nden kon none nayaɓo on koko waɗata e nder ñallal ngal kon none jowaɓo on ko aadi mo ɗettuɗa on ka innen wondema ka keeci baba adama wondema a teddina sariya Allah ko ɗi noneji ɗo joyi e hande kadi ɗon kala bindol ngol jannguɗa wolude fi eɓɓore ko be humpitoɗa ko e none e ɗiɗo joyi hombo ngol bindol falama yadade e inni kadi wondema kaka lawhil mahfuz ɗum ɗon waylotako kono ko malaikaɓe windata kon ɗum ɗon no waylo ino wawi windede kaari koɗo duuɓi 50 o heɓ malaikaɓe ara winda wondema Allah ni ko duuɓi 50 wurata waɗoya moƴƴere Allah inna itte ɗum ɗon watton duuɓi 50 kono noon si ɓe itti ɗum ɗo ɓe waɗi duuɓi 50 andi ko ɗum ɗo windi noon to kalawhil mahfuz honto noon ittude ɗum ɗon sakkitore ɗum ɗon Allah daali li kulli ajalin kitab piiji ɗin fof hon ɗum ino mari a deftere mum lajal mum ngal yamhu llahu ma yasha Allah no monta ko faala wa yuthbitu himo tabintina gonɗo bindol kon ɗum woni e yeytade ko noon e hombo e eɓɓereji ɗin ɗo Allah inni wondema himo monta ko faala himo tabintina ko faala koko malaika o ɓe windata ko kono ko windi ka lawhil mahfuz kon golɗo bindol hinaɗo henna ɗum woni e haalde fimi ndena sen faami ke Allah daali ɗon wondema li kulli ajalin kitab yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab kono faandi ɗo ummul kitab lawhil mahfuz c'est que haray ko malaika ɓe jogii kon ɗon Allah no monta ko faala waɗa ko faala kono noon wa indahu ummul kitab ko woni ko ka ummul kitab no montatake ko ɗum waɗi neɗɗo on ko toroto ko taw hara wondema lawhil mahfuz haray mo winda toon wondema gonɗum ko o malaɗo ko natoyowo aljanna inchallah ko ɗo wonɗen hattude ka firtugol gimol ceerno e inde wondema bindol ceernojo wa qaddallahu aqdaran yonten hande inchallah kon ɗum a jangete kaka o ini ɗon kadi wa daraba lahum ajalan o waɗaniɓe lajal ɗon kañum kadi en wowlay est ce que inne wondema goɗɗo sino winda ko e tel heure e tel seconde e tel jour mayata est ce que ɗum no wawi ɓeydade ma ɗuytade ma toltude ma ɗum inna wondema si tawi woni haray o addan noon ka pays développé o mayatano eɗen gandi ko haalaji haaleteɗi noon so goɗɗo o maayi aka men jaman inna on si tawi woni haray ko marnoɗo mumen o addano leyɗe Portugal mo hisayno inchallah e hiyay si waɗi konngoli ɗon yonterande si tawi woni hara hiɗi yaadi e tawhid on kaɗi yaada e tawhid o haray ɗen hatta ɗo iɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɗettuto e hara yiɗen wondi e aqidatu ahli sunna wal jamaa na hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen ɓen waynata maybinen momawa ɓen bollinaali ɓe mbaadinaali ɓe nandinaali ɓe ɓandinaali ɓe ellinaali ilahu men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen ɓen waynata maybinen momawa yiɗunoɓe teddini alu bayti muhammadin kono non a ñaali sahaba en kohoɓe men waliyaɓe fuuta ko yimɓe mawɓe ɓe hooliɗen en waynata
عيبهم وما وبن بل تورد بك جارغل إن من تب وكم سيد فيها منوط مادد وليابه تقوهم بموبه لين وين دام عيبهم وما وبن فحسبك بالصديق تل ومحمد وبالسيد الفاروق حسبي تمن وليابه